Now, kiumiki ni kithirito kiri kia rwari rwa siasa, sina mchanganyiko nyuma ya cabinet ya Meru kwithirwa kiwetwa rigiri kwithirwa kinyuithwa kiungwa mauri lamisi ya kiumiki tukuma ni kwithirwa tukwina biuria mwanya especially kuma kiri mubunge rindikiri akiwa ati uti mtu wa uthuri kuma nterira cia buri. What exactly does he mean? No ntu akariba buri atongere bange baburi barua well twina antu betu bathuri kuma gicigo giki buri bari kiri cabinet ya mutuma, but then kwina tumantu tuturi ndene ao mantu yegie siasa itia Meru yoro former CS Munya na rethirwe aikaweru ne na uwa mearie kera aririe ntuko ya Juma etausiana na burantu bakwenda kwithirwa bakimiariria ruwa kaere misquoted Munya ari nterira cia tiani na piriti no nchwere meario ya former CS Munya awire ati kaitene kamyake leji Governor Mutuma ni governor wa Kuwate la interim ne chonko atumire miambu ya interim na interim buranko elewe chonko ni ati ni wa Kuwate la kwa kaita mbere ya kwithirwa kwina substantive governor kana kwithirwa kwina governor ororio it might sound ni yaka amiwa atekuwa, but kuringana na bura etikikia mutuma kia yaire it sounds really like it is interim. Is it interim? ni wa Kuwate la governor mutuma ni governor wa Kuwate le tikio governor mbere ya kwithirwa kwina governor substantive. Well, yani omantu ngwenda twithirwa tukiaririo tuko baruari of course na siasa ira chumbite kwithirwa ikiumbuka atika speaker Ayub Bundi na Mheshimiwa Kirimangu Chine ni bona ni ite kwithirwa baikanira mayone sana na ni nyuma ya speaker Ayub Bundi kwithirwa itumiria ati akarwire tikia ubunge ichigo bunge kia Central. This might be very subjective kiriro ariro, but no mwangathire twithirwa twiro ariro nto Speaker Ayub Bundi na aritire miario ya kumeneria sana Kirimangu Chine akiwa ati niwe watumire kinyasi etikia PS ukirikana na ugi mauri ni National Assembly sometimes I think mweri yue dhatu na nto mengi sana Meru ni berigirite ati akethirwa agita Nairobi kwithirwa akia PS. That did not happen na nethirite akiwa ati mantu ya yonthe yanitie na mubunge wawe Kirimangu Chine ya tukethwa tukie yawe eta kidogo of course na miario ya former deputy president Rigathi Gachagua akiaria na TV mwe kiumiki thru nethirwa akiweta na uati Mithika Linturi kari kirirwe mantu ya fertilizer ati fertilizer yora wa kuma State House ni president na Felix Koskei tukaweta mantu yu yuti na mbere na mubango echunkia siasa. Karibu sana na woni gwati kwa mantu ya ni achorebe tu abata tiko mire bere ya mubango ni echunkia siasa kwa bire kithikira turi na Mheshimiwa Etiriki Nturibi. Karibu sana bwana Nturibi. Thank you very much. Nturibi Etiriki ni former MCA wa wadi ya Kithi na niwe chairman wa Contractors County ya Meru. I hope bukabire ko smile ringi ndakwera okay na turi na mchore tu ngine wa tere sana bwana Edwin Kiongozi. Karibu sana Kiongozi. Asante mato. Yeah. Andera Etiriki akarendea just in case ebo anire ije la kuma ako wada kwa buti but anyway tukwira Kiongozi na beleza na mbira kawa aturo ni musiba ibo nto aturire kiri mubango echungia siasa na pole sana. Asante. Thank you. Na turi na mchore tu ngea mtaalamu wa manto ya kisiasa bwana Mugawe Chenga. Karibu sana bwana Chenga. Baya. Thank you very much. Ntubakoya. Asante. Karibuni sana gentlemen. Asante naye mutegeri wa Weru TV. Karibu sana kiri mubango yetu nkike siasa na kietheka sana onara kuondiori na no tuwate mwe kiri Weru FM 96.4 turi live kiri www.werufm.co.ke kana kiri app ya Weru FM kana watu wata kiri mtandao yetu yo kinyadiria Weru FM kiri Facebook Weru TV kiri Facebook na YouTube channel yetu ya Weru TV. Okay, kiarani na batwe tuma message chiaku kiri 2357
23578 namba yetu ni njaru ya SMS 23578 niyo namba yetu ya SMS kana kiri mitando yuna tukithoma opora tuwitana mbere. So karibu sana araniria na batwe na yone mubango yechungia siasa oni beto amati ni wechungia ndola na bwana Tirikia nori mbunge na itarira former CS former CS na first governor Munya ari governor wa Meru. Yes. Na arawere na yite kuyokiete yake na awa mutume tikine ite kiwari kia governor ni tikia ko watila but na raidererie eoro ariburi na awa atamani show imeambo tu imeambo aratumire ya kisheria nonto we ni mwanasheria ni wakili ni advocate so maybe yayukua ni batu antubara we are not learned friends ya ka kumanisha ungi. Okay, wega Martin kanjuke kanya kanjukire ngai nkatho nonto to akanya gagwitha turi antu kweru ari na kura murungu ibwega na kinya njokerie thikiriba Weru TV ni thikairo na nyamuno na ibwega nonto bwa kagita gatu thite twina one ndika kakwendukite antu oni mantu ya Munya kwaria mucemanio ne aririe ndio oni in my presence na buruka ngwenda kwa no tutumete Munya irie mwe tumete tiania na nkwenda kwira antu bembe burunke nke apologize anki watetiania yaritie miambo Munya we ngwaritie asani individual no tutomba kuiko ne antu bembe katu kubamena tubamena Munya ari ora au ikwa bunika ndario ambiririe mbere watri wento thinge weri tiko kunenga igweta njaro tiko nikoro tu hachokowa ndienda kuwa na ichungwa tire interim no me interim kinyeki akwithi wakili okuma kure kure abu akakwarega kisheria mya kinyeki da matini wote wakili nuko me interim gichungwa kuwatia kinya we license yengari ndire wetro tire no boka iwe ko nekoro ka interim ka oriyange ako license yongo ekiya interim provision na burango da gwa kire anto bembe buru baturekere kwa niaba ya Munya tati anierume ekomeneria wongosi bwembe imunya kariuna bwawe nonto kya kwilela one kankwenda gwa buru na baba dikirite bakomenya 2013 Indari County Assembly ya mpere oni tuena Munya aingafana na kurere Munya arinkirine antu bembe ni nyingi kadiara 2017 ginyaki ngwe kireitu aringiri kura ni antu bembe kweli na kuruginya 2022 Martin what shocked me aelenkerwe a support mithika embere ipo atu na kana getu mithika lost na kura ngiri 19 yaki na irisoti ya Munya no tumire embere ya tina ngavana. What do you mean irisoti ya Munya? Irisoti ya Munya no nturi ndenda kueleza bukario ejire Munya ikuya o ya katimu kake no abra bampiririe kureta nto thine rari bone ndeke wataki bara ete rantu abera ago taki bara ki wataki bara awataki bara na nto badia taki bara kia Munya tegurikara ki wataki bara wataki bara imporo ba watre bonte na bia Pode na era hantu. Ranga wata nkoro. Kontu ata wata physically. Abera kwa atri. Minya ba utura na kia abera atri. Babu support ni mama oriko. No oriko nya kiwa we ngona supportre mama na ikuona nia thine na rari party wayo. But Tirikia nkurire tika kwende Munya are an obligation ya ku support Lintori 2022. No tukinyale Lintori ata mu support kinyawe. Atare no obligation no support Lintori 2022 lakini kweke nto wile loka watri no nto antupe mbe okya kwile la muringiro rapa ringire kura ibarwa mire pa waburu kato support imbi oetu muntu ko weekend jara weekend ya moko chokaniria njara ito expecta inyacho kiambi achoketa turero publicly kinyaga jago be yago UD ba muras public ba ito tafadhali we tongere muntu riko tongere muntu mukono so oni bara kwenda kwa in a nutshell Martin ndenda kwa Reverend Mutuma Tintrim na wakili Munyano ndo wakili I doubt what he is saying na tuire interim within the quantity substantive no the constitution 182 181 182 ndio yarake ya mantoba kazi ya governor didn't deputy governor take over irwe nyaki otiki okyagwile labo bwega wakili onte kumeda kathoma katiba aliganetie yuwete
ya thai no to twethinga na yukiti na akethena more than 2.5 years 2027 mwedi mtwethingia I tipped that nasavite full term. So well huko ina kiuria yes nasavite no to aka take over for 2 years 2.5 years for more than 2.5 years una doma constitution I think in less than 2 years yanto thikia through asavite angu akiosa angu sheria dwa akiosa 2.5 yeah na akiosa 2.5 erere kana nyake pindi na tabe tamu ingi so na ria muntu aire sonin mbere ade designate governor non to bwa sheria katiba kuma kin designate eta sonin a take over the substantive governor na substantive governor Martin imu substantive imuntu okasetimpios irika bwitho ne assembly asisaine so na atisaina akiwa 3 kankarakarite gitibiti apana kariti ne atiati so itukwenda kwira munya na respect position yani na atimi agwa 3 ka kutrobo bui tuli athomi itukwelewa kinyambo de language yare kumeneria we ogilibu ikiro yati ya kwela chano tu kumeneria ya muntu kwa Android Kamboy Purity tweda clip uno utchedreo ya munyari tiania arezi aretiania mathikone kwa inoke thinji Tigania West Ngomo so kiongozi uwe munyanari mchoro gukinyawe prior to 2017 miari udo kuthwania yaka aramiskotiro yakera ira blown out of proportion yani ni yakanto barendere sana kwara mimiambo ye na tibu aramanisha munyana yule arauga munye muthomi munye mwana siasa